Umunyarwanda wakanyarwanda nkunda uru Rwanda suku rutaka rw'uburanga va ku mihanda wijya imahanga kuko arahanda Mura nzanira amazi aho ngaho kunywa ndumva icyaka kinyise mba n'inzoga nyinshi nanyweye uru Rwanda nzarugumamo hagati rufite abagabo bazirana n'ibisambo bakunda gukora ntibatinya n'imvura n'abakorakora mbona kenshi bibakoraho Mura wewe buno mu uje ndikana Salama bro. Muze gutesa. Birata musa. Mu mujyi ibintu n'umutekano wallahi ibintu biragenda kafu. Man, ubyutsera amazi mu gitondo mu ndo y'ifite karima k'igikoni cyangwa ororemo mafu. Indes. Wallahi n'umuryango wacu. Nta muntu wigeze nywa amazi. Ni icyayi na mwana n'usazi n'ingazi rishize. Ko nawe usetsa. Hako yamaze wayamenye. Cyandi nkunda gukora mu maso buri gitondo. Oya, yandi nari muzanye vukana. Yandi nayiboroshesheje, nta kibazo nayiboroshesheje. Kandi mbona afite amamesa nkomeye. Abana Mbagira n'ifu ikomeye. Ntaza konja cyangwa iki gitondo. Niko. Wakangeze Kigali. Kandi umuntu wawe ndabona uzankuraho. Akangeze Kigali urumva ibono rimaze kuzura imyaka. Niko. Nutisubiraho ndamagara mera gusubiza mu cyaro. Uranyumva neza? Uzongera n'umunsi umwe. Nuko yangana abana ubu niko babaye rwose. Se shabya kuba. Do ababyeyi twaruye. Mbere abana mbere yanko ni benshi ariko yaranangaje. Tinye ko nubwo umushyitsi. Shobora kuza akakubaza ngo wambaye karisa gute. Yaranangaje. Abana bo ngiye sinzi ko babaye mu kintu ry'Imana. Hariya baje kureka gafone ka. Shaka kindi nkakuzanira ariko wihangane rwose abana bo nko babaye. Umuntu ngandi urabona ntabwo mazi. Afumana ari no kwihangana biba kubiho. Gusa nyine nuko rero kirashyushye kiza kotsa. Nduze koronda haka ntabwo nawe. Sinabyo umatangaza. Mazi mapi. Mazi ngiye mugiye. Esta não mugires. Telefone ya wallahi. Oh shit. Sema nubyo byakuzinduye hano na sister wanjye ko waruje kuri telefone waje kureba sister wanjye. Kino ntabwo mukunda sister hanze vuba. Oh shit. Gira vuba Imana abahungu ngamwe ntabwo mbakunda mu rugo rwacu rwose. Kandi nawe kukura nawe. Telefone ya. Mwana telefone yanjye nayiguhaye imeze itya. Nayiguhaye jana kugira uri. Akumana wanyu namuri umukiro ubundi wagiye ucaginga iwanyu. Tujihore ariko urabudwa sister wanjye gapasi Kumana yanjye sister wanjye umurebye ubona ari baro yo mu kibuga mutera gapasi ikindi kandi cyanuze ikindi sister wanjye aracyari mutoyi ntago arajya mu cyakigero cyo mugafu nizere kunyumva neza tujihore reka
ariko iki cyayi cyawe nabonye kimeze nk'ikiryoshye. Ye baba we urabizi. To nashyizemo ibiro bibiri by'isukari. Wallahi nubwo beshya mu Rwanda aba diabete. Nayo abakukiye bomba narapfuye cyira. Bisha. Sinani nabyumvise kiraryoshye. Nuwanyweye. Reka kugira ngo mu cyayi cyawe kinanga umukara. None so wakora isukari nk'iyi nashyizeho. Ye babu nge none isukari numvishe muri iki ngiki nayi kwinshura ebyiri. Another hit. Yeah. Black Zone. Mukazi Kos.